Kanyang laki din! Ay na, san mo't la sumardengan dito yato daw, paray. Kasanuta nga yung makaaway. Apay, kabutang mo titudo, pare. Siyempre mata, nung nga gurigurak, narigat ay, tasana ko na makapagtrabaho. Nusak, jak kabutang titudo. Hindi ka man pare, di mo kunaan na saan ka makaptan iti sakit. Ay, napigsa ti resistansya, pare. Imposible mata. Apay, saan ka mamate? Kat no kasusweldo tayo. Kapigpigsan ti resistansya no kasusweldo. Sinarakusok mo manen ti todo lakay. Inton madamdama, ag sakit kaan. Urayak nga raw, damalpas ti todo. Marabyanak to nangagawid Kanya ti pagluganak, awan ton ti jeep. Ung tanak to manen, no narabyanak. Ibaga manen ang nagbabayak. Apay nga may, na di mo itugot ti kaputen. Sana na masapol ti kapute, no napigsa ti resistansya. At ti sweldo. Daytoy ati mayat. Kunak tumat ang nakaisam ka manay na mangawat iti sweldo. No kanayo nakastoy lakay, ay kataragsakak Amok matakasta ka, no aldaw ti sweldo, naragsak ka. Ken pumigsamet ti resistansyam. Paray, maditirik nak, agsakitak. Kat, apay asimrek kapay laeng. Kapilitan tapno ada maswildok. Nagkapoy matan ti resistansyam pare. Apay, di mat nagsweldo kay di kalman. Nagswildo basay tinabate. Nagado ti ingkis say day ti swildok. Apay ngay akinisayan da. Ket, dagiti ngaylon ko. Isumat lagayam Imbagkan ka pare, tawan lon mo. Nalpas ko amin na nabinayanan dagiti lon ko. Isungawan maikisay iti sweldok. Ay, isumat lagam nga ore marbisan ka. Kat saan kalatangag sakit pare. At dangamin kwartam. Isu timang papapigsay ti resistansyam. Gatuan mat pare. Ay, talaga amade. Agsakitak pare. Nasaysayat no agawid kan. Ingkagina na. Narigat no ad-addang agsakit ka. Nagswerte ka talaga pare. Ta nagpigsa ti resistansyam. Imayak ta, amok akasuswildo ni lakay mo. Ayun buoti na sweldo da idi kalman mare. Ni, anya dagita nakabasket nga awit mo ngay. Frozen foods da gitoy. Isursur ko nga ipapautang. Kastay tan tinigosyom? Ay, katuan nalagip ka nga idagasan. Ay, saan ka mabalin nga agkadkad? Ay kat mangalak imbagla balunan dagiti anak ko no mapandag eskwela. May sala ang asopo ti alaak. Anya may sa 5 umon Nagado ngayon ti 5. Ay, katudang mat. 1 month to pay. Ay, sige man langan. Mangalaak iti 5. Apay ang narabyan ka? Kunakun kat adamagam day ta kanyak. Katuan napankan sa manin nagbabae. Nag-overtime tagsakit jay may sa akatrabahwak. Sino akatrabahwam? Ni Miligrito. Jay nakot taong akat kadwam. Wen, nagkalintudwan tumot ngamin. Di nakla matultula da napigsa ti resistansya na. Kat, nagkutong mat nga main. Nakapsot at talaga ti resistansya na dayjay. Ti kunam kit de, awan kwarta na. Isu akim mapso ti resistansya na. Apay nga awan ko tagtrabaho mo. Nagadugayam tilon na, baybayadan na. So akim mapsot ako nam. Wen, angam siyak, awanan tilon ko. Dakkel ti mayaw-awat ko iti asawa ka sweldo. Isu anapigsalata ti resistansya. Isungarod adong-dongwen ka kanayon lakay. Gapo iti day ta kinaanos mo.
Ay na, batch! Nasayata nagkita ta. Batch? Saan kanto pa'y nga amam mo? Kasano ko mga kabatch ta? Ay na, di na ako malagip. Siyak ni Amor. Diyan nga'y class president UED. Si ka ni Amor? Mismo! Katno si ka idi ti paradanog, no adamang paspasangit kada kami a babae. Ay na, nalagip mo da ita. Nakalaslastog ka idi. Adapay dinanog mo amistro tayo. Ay na! Naglay nga talaga ti Memoriam, darling. Ay nga, bakla ka mo tun. Kaslak mo't ajay igas ang nagbalin na pinta sa kulibang bang. Fly, 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 the butterfly in the garden is flying high. Diyan ko na mo tituloy na. Nay, naglalapit matanda kita imam. Kan kita amti pa nagkimbot ko, kimbot ijay, kimbot ditoy, kimbot pasango, kan kimbot palikod. Komedi ka matun. Amay ka, batch! Agtugaw ta dito'y linong. Apay ayang amin. Mom, agpapahulugan akon. Anya nga iti papahulog mo. Dagito'y man pagpapintas. Mabit lang, Daytoy, pampapudaw. Daytoy met, pampakinis iti agkurkursing akudil. Dagita ti papahulog mo. Wen, mangalakan batch. Daytoy may sa cream, 5K. Ha? May daytoy kan ka. Ta nagpuskol day ta pikas mo. Nagnginan day ta 5K. 5K mat kadaras, pumintas ka. Kat may sa utang daytoy. Hulugan. Alamon pumintas ka adagos. Saan ka ngagpanunot? Kidilan ka, no di ka mangala. Alamon daytoy dua asag fa 5K. Ne, saan ka pa'y gama na imbagan, paray? Ay, saan pa'y nga rod paray? Iswa sa anak pa asimrag. Agyaman tay may nakbinisita dito'y balay may paray. Wala tamas dawak. Tanasuro ka na makalawas, nga absent ka. Madimat gaya magpaiso, nawan kwartam paray. Tapay. Kumapsot ka talaga akas kanyak. Kimapsot ka pero may paray. Agpaimbag ka, pare. Husto nga minen tilon. Itay ka pa'y ditasango ti Sarming, bakit? Ay, maturog ka lang dito tagpapintasa. Ne, itaman pa'y. Saan ka mo't anaasam nga agapros-apros di tarupa mi day? Anya nga datay apros mo? Jay man pagpapintas nga impautang jay kabatch ko, abakla itan. Impautang na. Wan, agpapautang ti trabaho na itan. Anya jay ko nam nga inutang mo idi asidaan? Jay frozen asinsinda dagiti ubeng. Ita adamanen utang mo. Mabayadak dagita. Saan ka amadanagan lakay? Apay, di mo ka di kayat apumintas dahito asawam. Tangay nakabayad ka ni Jane nalam a frozen. Ay, mga lakamanan Ay, gusto mo na. Saan lang a frozen foods tila ko? Ay, adapay aya sa balay? Adapay saksaka. Saksaka? Kitawak man. Kita mo na. Saksaka ti manaw? Saka ti baka? Kun saka ti babaw? Di mo ay nakita dito sa katinwang. Kompleto talaga. Mga laka natin bagla nga ang ram nga ipasidam ka nila kay mo. Sa bagay, mahilig iti bulalo dayjay. Utang maninday ta. Sana bale, good beer ka mat. O sige, mga laak nga rod iti si Daon May. Kumugtar mo tisidaan tayo ita, bakit? Kano nagmalmalam ng inyang anger ko day tasaka tinwa nga inutang kaw. Anya,
Imutang ka manen. Good, impautang mo di kumarik ngagpapautang. Ay. Puron samatan utang ti adda dito unag ti balay. Ultimo si daan, utang. Adamot pagbayad ka. Ay ket kita narigat numapunuan tayo iti utang. Wad, amok ti araramidok lakay. Uwan niya, mangantayon, ta iparabaw kon, dito lamisan, dito limok ng asa katinwang. Mayatan paray, pimigsan ti resistensya. Mabalina kon ngagtrabaho. Sigurado ka, paray. Wan paray, sigurado akon. Nasayat nga rod nung kasta. Imbag nga rod kan ka. Tasan kalatang agsaksakait. Resistansya, paray. Resistansya. Kasla kumamot kan kakapig sa ti resistensya na. Ay na, jak kayatan ti agsakit paray. Ay na, nagkita tamanin batch. Sa anak mo ta pimintas ay ented mo anak kang ngin na cream. Anya saan? Kasla ka itan artista eh. Di nakman lang sutan si ka. Hoy, pudno ti bagbagakin ka batch. Sino itan? Di karuprubang na artista itan? Ni Sharon. Sharon? Sharon? Basta Sharon. Iso aga po tapi mintas kan. Amom, no anya langan ti kurang ken ka? Anya pa'y kumangay. Alahas. Kurang kay ti alahas. Talaga asa nakagal alahas nga men. Katita, agalahas kan. Hulugan met. Ay, mabaleng. 2 months to pay. Iso ang mga alaga iti complete set. Singsing, aritos, kwintas kan bracelet. Kinayon ang pa iti singsing tiramay ti saka. Ah? Manungay dagita no hulugan. Ay, ginanak mamait. Ay no, makabanog ti agtrabaho. Lakay. Apay, awan madlaw mo di ta pagtugtugawam asalaset. Ne, naglamuyot mo ta na pagtugawan da ito sa alaset. Nagmayatain. Makarelax kan ana imbag dita, lakay. Katuan na, nangalaang may kadag ito yung asalaset. Inutang ko. Anya? Inutang mo manan? Ipapautang damot nga men, di inutang ko na. Ay sos, umadadon sa amat ng tiut-utangan, bakit? Nagkunamot kan ka. Ay, kita ama. Ang mga nusaanan nga umanay ti sweldo, apagbayad mo kadag iti inut-utang mo. Nay, paray, nakadumog ka mat di talamisaan mo. Ay, makagurguri-gurak nga rod paray. Ay sos, si kamot ng tikim mapso ti resistensya na ita. Huwensa, kasla maulawak pa yan. Kat nagsweldo tayo ita, paray. Dahita nga rod ti parikot ka. Nagado tinut-utang ni bakit ka. Kumkumpurme. Ay sos, takas kan. Adu pa yan ti mapmapan ije balay may ngagsinger. Maray! Maray! Adak! Lukatan ti daw yaw! Maray! No, itayak pa'y ngagtok-tok-tok. Ngamawan mo't sumungsungbat. Oy, abay, awan ka diti tao dito ay. Itayak pa'y ngagap-apo dito ay ngamawan sumungsungbat. Apay, anya nga ito may maramidan dito ay. Umayak ag singir iti utang day ta babae. Ha? Adamot utang na kan ka. Ay na, nagado tinututang na kanya nga alahas. Idi damo, agbaybayat pa'y met. Ngami di nakaalan iti ado, pulos mo tanasan ngagpakpakita. Iso nga imaya kung dito'y balayda. Ay, kasta mo tinarami na kanya. Ado tinala na. Itatag singera kon. Awanan dito balay da. Ala, tuktukin tapay day tari daw da.
awan sa ditoy. Napananangay! Naglamongan Ay na! Dagiti alahas ko! Ipabarangay na kan. Gapo iti utang mo, bakit? Diya ka mo dagita sa tao. Di mat imbagaken ka iday. Asaan ka nga agkarautang no awan pagbayad mo? Diyak mo't naputan nga maduti utang ko. Diyak na baybayadan. Kurang pa yung tiswildo kapag bayad mo ka dagiti nga inututang mo. Ay, kurang aya? Wen, isong arod nga. Ay na, agsakitak sana di na oras. Apay ngay lakay. Ay, nabara ka mo't nga agpayson. Agkapsuta kon bakit? Ay, sus, hospital kan Ay na, nagbitabi mabate resistensyak bakit? Apay, abim mo ba? Kat mangmangan ka mo't itinatnatang. Kumapsutak no awang kwartak. Iso da ito, mapaspasamag kanya kita. Ayan na, tinasakit lakay. Kanya kalakit din na ya. Nagadumot kami ti utang mo. Ay, pare, si kamot gayam. Ay, sanak nagbayag. Mapanak ag trabaho. Di magasak lang, ta kumustak ni paray. Hapay asa na sumsumrek. Agsaksakit ita, pare. Anya, kunak man no kunana asan ngagsakit, tanapig sa ti resistansya na. Kimapsot, pare. Kalat nga mi na kimapsot. Ay, kasi mate. Apay ngay maray. Itian niya rasaw na kimapsot ti resistansya na. Awan ka no makukwarta na itan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.